Počela je rezidba voća kod većine voćara koji imaju velike zasade. Na koji način i kako pravilno izvršiti rezidbu i koje voćne vrste se već sada mogu orezivati, saznali smo od profesora doktora Ljubomira Radoša sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Zimska rezidba voća može se obavljati od opadanja lista pa do kretanja vegetacije, naročito rezidba jabuke i kruške, dok rezidbu koštičavih voćnih vrsta treba početi nešto kasnije. Naša ekipa posjetila je imanje doktora Ljubomira Radoša, profesora voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci. Profesor Radoš nam je objasnio osnovne principe rezidbe na jabuci sorta Red Lav, poznato u narodu kao crvena ljubav. Za amatere i početnike je ključno da shvate da bočna grana u mjestu razgadnjenja ne smije biti deblja od polovine centralne osovine. Ako je deblja, mi nju moramo da uklonimo, jer onda ona teži da preuzme dominaciju te centralne osovine. Ima dva načina. Jedan način je da odrežemo doslovno na takozvani rez na kolut ili da je odrežemo na patrljak. Znači, jednostavno, najbolji način da položimo makaze da budu paralelne sa zemljom i da izvršimo rez. Znači, ovo je pravilno. Cilj je da iz ovoga patrljka dobijemo novi prirast koji ima dobar ugao, kao što je recimo ovaj, da ima dobar ugao i da umanji tu snagu rasta, da ne bude konkurentan na ovoj centralnoj osovini. Znači, to je osnovno. Ko može to da shvati i da uradi u svom voćnjaku, to je veliki napredak. Kod proizvodnih zasada imamo slučaj da nam se grane izrode. Najoptimalnije kod jabučastih voćnih vrsta da imamo mlado rodno drvo. I kod svih voćnih vrsta da imamo mlado rodno drvo. Mlado rodno drvo je ono drvo koje rađa prvi puta. Kod jabuke i kruške to se uglavnom dvogodišnje grane, zavisno od tipa organogeneze mogu biti i trogodišnje, eventualno četverogodišnje, vrlo rijetko, to je već sortna specifičnost, ali znači trebamo bazirati proizvodnju na dvogodišnjoj razgranatoj grani. To je recimo ova grana. Ovo nije nikakva šteta što će uraditi, znači to je ovakva grana. Znači kad imate ovakvu granu, onda se ne morate sekirati da imate rod. Naravno, treba da poznajemo šta je rodno, šta nije rodno. Nestručno izvedena rezidba dovodi do značajnog smanjenja roda u voćnjacima. Rezidbu treba uraditi na osnovu rodnih pupoljaka, kaže profesor Radoš. Rezidba zavisi od sorte i uzgojnog oblika. Osnovno je da je rezidba uspostavljanje između rasta i roda. Stare grane treba obnoviti, a to treba uraditi tako što ih prekratimo da bi osvežili krošnju i dobili novo mlado drvo koje će zamijeniti novo rodno drvo. Ovdje ćemo uraditi ovo. Odrežemo, imamo ovdje ovu granu koja je vrlo rodna, ovu možemo potpuno eliminisati. Ono što zasjenjuje, znači kao ova grana što zasjenjuje i što je u sjeni, to ćemo naravno eliminisati. Ovo je isto starija rodna grana, nju ćemo prikratiti na slabu bočnu granu. Znači i ovo ćemo eliminisati. Ovdje imamo ovako grane koje su visočije po položaju u krošnji. One su uvijek je vrh dominantan. Kod voćaka one rastu akropetalno, znači vrh je dominantan. Znači gornju granu ako režemo, prikraćujemo, moramo napraviti rez da ona snagu koju joj daje korijen, da ona tu snagu amortizuje, da nemamo jake priraste. Ovdje ćemo znači jednogodišnji prirast na kraju grane rezati na ružni patrljak ili takozvani rez klik. Ovdje će biti najveći pritisak i njega mi u vegetaciji možemo eliminisati, a onda ovdje nećemo imati problem sa tim velikim brojem vodopija. Znači sve ćemo to eliminisati, svodimo na grane koje će, slabije grane koje će roditi. Ovo nam je grana debela, jaka i nju ćemo izbaciti izbacit ćemo i na takozvani rez, kolut i ovdje tražimo znači da završimo gore te grane, kolut i ovdje ćemo prikratiti, ne damo je da raste vrho. Znači ovdje vidite da vrhu imamo
granu koja je deblja od polovine, to eliminiše. Obavezno je prilikom rezidbe odstraniti plodove koji su ostali u voćnjaku, jer su oni izvor parazita. U cilju smanjenja prisustva bolesti i štetočina u voćnjaku, preporuka je da se iz zasada iznesu opalo lišće, truli plodovi i grane koje se odbacuju zimskom rezidbom. Neophodna je i adekvatna zaštita. Možemo da izvršimo đubrenje voćnjaka, mineralnim i organskim đubrivima. Što se tiče mineralnih đubriva, zavisno od intenziteta i od voćne vrste, ali otprilike koriste se NPK đubriva koji imaju niži sadržaj azota. Znači, kad kupujete đubrivo, čitate NPK, tražite da imate niži sadržaj azota. To mi u apotekama imamo ponudu sa takvim formulacijama da je azot 7 ili 10%, a druga dva elementa, fosfor i kalij, imaju značajno veći procenat u pakovanju tog đubriva. Znači, sad možemo da izvršimo prihranu, odnosno osnovno đubrenje. Doze su od 400 do 800 kg po hektaru, zavisno od voćne vrste, zavisno od kondicionalnog stanja voćke. Sljedeća stvar koja treba da se radi, to je, sad je još možda malo se i zakasno, ali znači to je period kad možemo da izvršimo tretiranje protiv prezimljujućih stadija. Pod broj 1 to se radi o zaštiti, preventivnoj zaštiti bakarnim sredstvima. Ja sam prije 10 dana ovdje uradio tretman Nordoxom. To je jedan bakarni preparat, vrlo dobar bakarni preparat i koristio sam ga u koncentraciji 0,3%. Druga bakarna sredstva se koriste u većoj koncentraciji ili dozi. Profesor Radoš kaže, prema stručnoj literaturi rezidba se radi rano u proljeće, od kraja januara pa do aprila mjeseca. Međutim, kako proizvođači imaju velike plantaže, s rezidbom kreću već u jesen nakon